Itfombe letifana naleti ngeto letibanga ekukhatsateka kule mbi lechubeke njalo e-Ukraine. Labanye bantfu bakulelivekati e-Afrika bebatama kubalekela emaveni langibomakhelwane ne-Ukraine lokufaka ikhatsi Poland, kepha bamange baphatfwe kahle. Iningizimu Afrika itisolile letigameko. Linxusa le-Ukraine kulelive lithi tonke timphilo tebantfu tibalulekile. Kusenjalo IChildren of Fire beyimashela ngekutfula ngaphandle kwemahhovisi ase-Russia kulelive ePitoli. Our children, many of them have been injured in war zones. They've been injured by soldiers. They are very aware of what war can do. IMoscow ithi emave lasentshonalanga ne-Europe ngiwo labhebhetsekisa lolu. Both sides need to be listened to, need to be understood. So what we're trying to tell these children and to all children of the world that Russia was forced to do this. We didn't come there by chance or by our desire. We want to stop the war. Njengoba lembi ichubeka banyenti bantfu labashonake e-Ukraine.